Pinakana nonda lesoni una pakambibitati wana tikineono. Tikineono bati wana kena rorongo pakabulita na ngone na sala indondoni melako kina. Yeni sangka semai na sianga ni lako taini mai kina. Lo manimatango baru tegani nonda ulutanga mendangara pakina na manda wani bubale kau pakambibitati ko. Ni na ulutanga ko na bimbi ni wika maringeti mai bale, the importance of family values. Ngo me babyo kantegi batake na rosa ngabulka dona century kwanda sala kobongo. Unisa ronga na madao sawo tini usabe kambimbi takati ko. Na rosa ngabulka dona century ngo siya ni dona ngauna rawa-rawa. Dona ngauna bolem tani atiga bu na nonda punua na runondo lo tiga bu na dona pubiri tiga bu dona ya papala. Ka kautamai na lenga, kautamai na tanggaya na ririko na rabun-rabua na raka na biti-bitiko bobonua bakina na bupale bau taramai kina nonton lutu yang tona unan rinde na ronondo wala omai anda mai pakela wantin takai dotela tabuki inonda bula baka matintu waya na kena sabi so tagtalen na yabon babula wana ronondo lutin katulu masa kau batitiki na lutu bakristo masa durmai endona iwaraubo ni bilitaki kapato kaitu na sikula na dona matanggali bakasama bimbi takati ko ni sana sianga siya pakamulum taki na kelo ena nona kilai ena ponua nonda ponua ya so na kapo ya sa tukuni ko itu mai na rakia kaya doba tu mai na ngaunango mana bagsawo tingo sada mai bondin takati ko na andotale na maten dewa ni pura-pura kasa ana rakati ni ko na nonda pupale na kapo ilabo na taka dona ngauna bolem serangan na rusung kondo century mona bolem wambimbi ko bekianda na leoni pupale na ulutanga kangrad mai na lomani matawa ngo me pakambimbi takina na nonda mulebo tale siya na nonda pia pakambimbi takana ronondolu na rusung kondo na century meo param tekian naman na posong na rusong ko na century ko ngo na ani may dapan na tinikadiwa desupukadiwa mesanda apa na matamay kina runondol kina kini may dapat talangay ki ndo na iparao ni ipakasama sa iparao ni ipator kita itu kala ko iburo-buro na dana tu na modernization sa modernity na tangen din ni bipator tagtaki sa parao ni pakasama mo wayan kian ng bulay pero nga naka ayan kian ng bulay na kain da pakambimbita ka na lewi ni Bonua endo tu natiki ni kain da pakambimbita na lewi ni Bonua ngona nonto pambuti luto pa Kristo pakambuti ni bubale ya na tinkabitu tinkawalu tinkadio mani century ngona ngauna embulei kina na kapa maringeti ngo embulei challenge saranga kina challenge takina nonda theology challenge takina na nonda pombauta challenge takasaranga mai na modernity ne ba usado ba pakabimbi takati wani modernity challenge tagi kenda mai ana baka sama ni kapa kapuli na pulika kina baka sama ni kena rawati na bibatoro tagi sana tangen de ni kilaka binaka kapato kaitu na karabata na technology na ka kambule mekina na nonda pombauta
Ya, me dau mena ros bukan dona century ni rong alango na tangen ni toso dalau kini buru-buru. Ngo na ngau na sa tege bu yana raki baya. Na ngau na sa wakadakadaki kwa mekina na modernity sa patokai tuna kena bos na postmodern. Na dona tangen de ni baka sama sa pakauti mai na modern na tinika dona century roso bulu sa pakau mai kina tekan dungo kina roso bukan dua na century kema mbal roso bukan dua na century ngo na ngau na moni nama katiukan na lewe ni bubale ni nama katiukan na lewe ni lutu ngo na ngau na ana raki kina na kain tapaka maringeta dona kain tapaka maringeta ngo na tapaka bauta dona kain tapaka maringeta ngo na tapaka bubale dona kain tapaka maringeta ngo na isul-isul na tangasi kena itobo kena ipala-pala non tapaka nuwa yang gua nona taka na rosu bukan century me yana rakana na yabuya me pa mama dataka na ka bimbi na ka inda baka maringeta nana nakilebu ni watoro taki lako na ngono nakilebu ni postmodern nakilebu ni rosu bukan dua century me yana raka na yabu ka baka mama dataka na veka bimbi na veka baka maringeti dan dau kila iteni kina o kenda na lewe ni pupale kenda na lewe ni lotu sa kau tiu mai ni sabi sa mai na Christian State kina sikula sa kai tiu mai na nona sama i besu semitakan na tangen dini ibator lag takin na modernity na postmodern au sa pa bimbi tiu mai na nona boleh na lotu na modern kena nona sami biana rakingo na postmodern sa na ibator taki lebu ko lakungo na roso ko don century timbali pator tak takilibu ko pator tak tanon tapaka sama pator tak takanan non dambula pator tak takanan tabiwa kani kembali sa iso ni taro keda nga sa tiko na postmodern na puno santa mokina iya sa kai tiko ni postmodern na raka baya pakalili taka na siya sabu-sabu taka na pika and then dui paka maringgata dui kaya da paka bimbita na buna embiuki na indo na ulutanga na bengo metukuna na bimbi ni kapa maringeti ya bale ulutanga kumai me sema kina sema pata ke na rosa ngulkan dona century na pika bimbi itu ya paling gori dan apa kata utaki na kena paka bimbi taki beira na ngone na kena itobo na kena balbala rawan yan ang kau na roso bukan duongo baka lawani roso bukan century kalawani ya nanda leso nanda urutanga na madango ko siya mata tiyo na kena roso bukan century menta kilati ko ni sa pati ko na kena irai sambaya mai me dopo na matakenta inda isando na leso ni satu na roso bale roso bukan ruot kine ono dona tikinang gore kai tiko ni siang ni rawa na daka de boy tumbu membale daka to kai daka bimbi rawa lenga ni rawa ya ke pakai daka bimbi takan ipo magdala kawa kai membale na taro ni baptiso ya indona taro binaka rawa ni dalisu me kuna kina bimbi ni no dai tabi ni tumbu Nataka ba tumbu sini taka rawa. Parenting is not an easy task. Sini taka rawa, taka bimbi. Kaya ito na turang Charles Spurgeon, he who thinks it easy to bring up a family never had one of his own. A mother who trains her children aright had a need to be wiser than Solomon, for his son turned out fool. Kaya dona turang ni kuya kuna ni taka rawa taka wale tunga na ng grabe ni bupali tukuna ni kuya siya ni bupali.
na endo na tina me populi na lubana kwa endon me puku zake me bata i Solomon belata na ngonea na ke baka na sianga ni binaka sena da na bata utaki na binaka sena da na no bulanga endon ngone iya populi na ngone na sala me lao kina na bosongo ibitna tikina era wani nda kunia talikina sera nda paka sama taka paka tiko indona bipaka lunga taki bekenda na tumbu ninda rei da ronga da na lesu ni go paka indona ala ni bipaka lunga taki kina non dai tutu boy tumbu a verse is a promise of blessing, consequence of godly parenting. Na lesson go it kuniti go ni tiko orni soli says biu mai endor na posa ni vi pakalo ngataki bekenda ni tumbu. Na susungi ni ngone membula baka tuku wa na membula taktalanga ngone na bula yang anggo na facing ni mataka me ado kwaya me kilai Kristo ka bula taka na bula sana kene to ba Kristo me do sara na nona ngasimai ya endona lenga saku ni kuwa wa ni sandende sarani inda bibekani pa binakati ko patikir na lubenda basik tumaye sona ito bobo kara pulita tolon ngone kasa pakale leite ikina nanondra bibekani sinanda biokani patikir na lubenda endo tal na kaya rinda pulita mana leso ni go ya ni leso ni go isang walangani bakati ko indona bibakan deitaki ni soli berarti na choice na dingin ni binakasita ya napakataunga wanaman. Remember the verse is not a blanket guarantee. Isang ni bibakan kasara ni minggo rawa ni sandi na saranga na salango nanda muria me rabuli kita langwane merta mata binakina. Balan dingin ni ngwane toko panggo matanda. Na ando nakatal nga yang meu barita membeltan lesson go baka ti mendon accidental sermon go ya ni lesson go era ni un geti kanda menda susunga takitale na lubende enan dona tangende ni bula todo me rauki na berna ngone me vakuria me sematira tinga buana kelo dotal nak tikina na lesson go bakatal tinga indone boro dona warning actually mai dona boro na menda po bulidira na lubent dona boro ya na boro rawo ni boedori rawo talangani kuni boedori kasir kani mbali ni boso mbali esang walangani ndona tuku ni ndona buku me tuku na mai ni kango me boedori iya ke pakana boedori yeren dingin ni binaka kena dae baka tau wa endua ya ke membale satingana ibu ropa ni tumbu me baka bulida ya nangwane ngana ga ibu tau tagi bua se mendingi takana kabinaka se nakada total tikina membale tana lesoningo ko ya pakati ko indona baka sar ni baka indona yala cena promise ni baka yala ko ya baka itu kina na medaka shekua na probability remember the proverbs of probability na boso po imbali boso buka ruwet tikine ono sianga ni yala me baka usaka itu sianga ni katundei se sulle indona bi pandita kina leso ningo me bakango na kena idadaka
upo bulita na ngone me sala pinaka memoria ini sangka siya mai ena tamate pinako kaya na kena equation benga me pango a plus b kena isau na c se 1 plus 1 kena isau na rua na sa donunga na equation donunga me muri 1 plus 1 2 a plus b c ya endona langa itigo ni usulia na nungu manggosa ni usulia na taka pa tumbu ndina vera nangon endona langa itigo ya na nangon eranga ipo tau sara muri na kalu saja they choose whether to follow God or not pa tu sara tungabir ya sambi mai bikin dan ne poro baguli nangon ena sala memoria na mateni kau kaiti wani siang ni pakasar indona ya lela na pos baling go pakati mai indona itu me berhenti taki ni rawa ni pisau na loman renangone ke pakai ni toso na non rambula ni na teuntaku ni bale na pos baling go indona non robos na buku indona philosopher na bakasa metingwa na pos baling nandona great philosopher katika Bible tambo ya Solomon Pagi bamba siga maeso muri wataki Socrates Pluto Aristotle rao sotala great philosopher remember siga sarna tinika dia century suatale ya na indola ni bola tambu ngone indola bikini bola tambu ba siga tu indona buku indona great philosopher indona buku kakena kini bataki lawana kelu na nona buku ngo ya nona pola tongore na boso boy mbali nona bakasa mai tungore yang na fuku shule mi bwana kalomo me tukuna isona posa matua isona posa bimbi mi fuku me rawakina ninda susungir na lubenda na sona po ambau tandina na boso boy mbali sona posa ni buku sona posa buku katpuni Solomon kina ni tamata buku kuna talanga na pakasama ina susungin ng wane na wambau tabinaka the probability ukati mo lake the proverbs of probability yani rawa ni rana tiko ng wane na wambau tera probability kina me to pasar na kasi ronga binango rawa ni ratiko nga ng wane ena wambau ta era probability kina me to ni rasanga sa bitana ubale karale pakure talem dona bubat ana matay ni kawya pan bimbitati umemblat na lesson ko the proverb of probability mechanical the process of parenting na ipalapala ni pingrabi boy tumbutumbu and do na nakilebu great object dua na nakilebu ni tutu boy tumbutumbu wea me ubukira ng wane merendingi taka na salan den donu nimbulam meramuria ngada babinango dua tu na nakilebu inogu tutu boy tumbutumbu wea me ubukira ng wane merendingi taka na salan den donu nimbula merambula kina. Okay, roti na salah. Endara ni kunia indua na salah ya baru taka weekend na kelu na baru weekend buru-bura the way of the world. Kini kerua na salah ya baru taka weekend na kelu. Na salah baru taka buru-bura the way of the world. Kini kerua the way of God. Na nonta to tasi na to taka na itu butum me raw banangon men dingi taka na salan donu memori ya na sala baru tako bura-bura
Ito na lenga lebu iti ko pikenta ni tumu-tumungo kaya ni nindasanga ni okata na being reti siya na being lari the influence of the world ni buru-bura being nangone pakada siya tu ni ninda pakantay kenda tiko si pakainda malumulum na nondaray ni nona be paunggeti na nona be lari na nona be ndeti na nona be ndeti pura-pura vain doon ngone ni kilati ni tumbu-tumbu na ngonongo na nonda bubali ni mepaka na sala beliau pura-pura ngone sala sada muria rapi susumita iti ko na machine lalai sana teknologi lalai mepaka na internet na num telefoni sana TV ala ko na kina na cartoon na Cocomelon sana yun kaya ko eran daw sa rokat itini ko meron daw ni Maymay wala ngone sa rendrapa ngataka lima sanga bulda ya uwa nanto na malawa mer sarap no na internet sarap no na TV me ba dingui retu se me para rota katiko no na susungi nakaya sa rota kati mai sona tamat kara tunggu ya na cartoon sen Cocomelon sa tapungan tanto red wer talangan ngone rawan ni ba ngataka tuwe tolu sanga bulna ya uwa nanto na malawa batakira non ra itau na friends se batakira non ra ilaw na peer groups wala no dangon nangunungo termentanan lako kurbulin do nangon na apitu nangone wala koloko mesati me kurbulite una walu suka maya da may bala ba kembale walu todo na yawa enandona singa na lomani lima na singa enandona madawa toro tuki na nona bulan ng onungo endona ibarau ni pingrabi si ibaro ni baka sama me lewa mai na ibarau ni nona baka sama endotan tio pura-pura ya na hule ya ni tikwe pale lapsuka mena ba mai toko pala me ato na lima ona koloko sa araw na ba kabi siya na bayado o tianga e wala koloko ya bangke la mai ota mai pai lairo sin sota rawa le ngune angona le sumangi la sumana walu ya sa mo dituangan ya bal sa le lai sarana ngona rauna bio kan tikina na tumbu-tumbu kino leben na kemen bal sa kai le butak na nonra ba ngatakati ko na nonra ngona ngone kina be kalili be baru taka buru-buru ya lele sarana ngona banga taka ngone mera lutu kina enan donembak torto tangani siang sarangan isi biar nandonan rauna yawa enan donembak ina nona lutu indonongan kemudian itu betul itu telah kaya yang telah mau pada tikian ya ni takan nang gitu era osukin nang wane osukin na leuni ponua leuni lotu ni takan to songo ponua na kenam bulan na kenam marutaki nangon na nga inda lotu kin na matali ni singa tambo elala singa lebu pala nga kadim badilaw ya tabe buna membale na weekend ni tumbu-tumbu ni nang garaba en do nang wane vale ruati ko na sala mo en lapaka sam takati do na sala ya paru takana opura-pura do na sala ya paru takana kalu mbale opura-pura en takavan kena kuku tu doko na ngumatua me rawani ba loma pinaka takati na tamata en vinga una kedi na nambula ya na indo na kaya nga me kakuni da mulu mukina na tumbu-tumbu ni tigor na nona indreo pura-pura ena loma ni bubale kan reterangan ni piso lebu ya tingo siang ni lakoma tera indo tamate tera saranga ilu na bubale tera ilu na bubale ngai tera reti ulo membale na bubale mo ni nama talpio ni tumbu-tumbu
ngo na bonua ene ado kina na bisau lebun dundua ni nonda purubura ye me kakuni nda mulu mutiko menda sianga ni okata ni ngo sianga tu ni koukoua ena loma ni nonda bula na koukoua ni burabura di kako talanga ni padalaka ninda reda ni rasau kitilangone na be baka sama se lasu era parutakati mai nando umbuli alo nando utaka lalo tingo era non rabaka sama ngo na karabambu beni wasile tungo era silu tuba Kristo era nataka kokomel tu mai se nataka katun era nataka bo non bicini sira nataka bo ilap membale ni baina no na suden dono ngone me ado nambaki lima bale nambaki lima ya mesa tegu matu no na baka sama dono ngone nangoni talangangori me pakana nangoni salah ya paro toko pura nangoni ngori mesa na diba ya na kindi sambaki lima me paro teko ya na kelas itu mengai dola no na baka sama nangoni ngo me tingo mana kai te me baka sama takanaka sa tege bue na dua kena dua sarua se tege bue pura no na rai ya sakawit ini lei sarana ngauna bukan riti bira nangwane merende ulutu ena ngauna ngo ya na ina kilebu nonda ulutanga o kaitu mai na bimbi ni bikaba maringe te bali me papi o kanta ibata kena rosa ngabulu kendua na century nanda sala ko tikina ngo kemen bale na bikaya paro to burubura tu batu na para non rabaka sama isor tamata tabo bauta tu talaki na nonra lasu sana kaira bulia wala nga rawa ni wakadiro lama takatu sera tuya butakina na iparo non rabaka sama endua na ngwane sendua na iya wair na lubenda na paswa bali na kena wasi tinika ba kini tinika rua bango na kaitu na sandu na sala sare rai dundunu wana tamata iya na kene wetu na sala ngani mati tiungana paswa bali tinika ba tinika rua sandu na sala sare rai dundunu wana tamata iya na kene wetu na sala ngani mati nikeru ni sala ngona na sala na klo the way of God ngo na pakatutaki na sala ni na sala e barutak na klo e barutaki e pakatutaki na sala ngo na dua na ibarau ni pakasama buku way of wisdom na kai tipo na posbay balbal na kinawasi apa tini kan dua au sa pakabulita be iko na sala ni buku au sa tumberiko na sala dundun balbale be kemni na turangan marama ni borong itu mai na taro ni patiso ko pabibi takatale ni kuat sa kene naki lebunga be kene tumbu mea menda bukeira na lebenda merekila kapaka sama taka na nona buku se kena tinggo mina nona buku nakalo ne tiunga na paka sama ni nona sala nakalo dua saat kunea na sala ni buku se na the way of wisdom according to the way of wisdom keni karua na according to the way of a child na sala nakalo na paka tautaki na sala nga ni nona bulan dua nangwane ngwa ndo talent kina kamila mendorong ada very interesting angle for interpreting this 22 verse 6 Proverbs. Na nona sala na klu itu tepatalangan na nona sala na ngwane. Child's way. Babuli na ngwane na sala. Sala karangan reba merpabuli nonra sala nonra bulangan ngwane nonra sala ngwane. Dama mandana kene imbalego. Dama mandana kene imbalego. Babuli na ngwane na sala nga erapina kata na ngwane. Dama mandana kene imbale. Kaya ito na turanga. Christ
Chris Doll, in don the wit to be renewable tabo Bible teacher ko ya. Kaya ko ya. Ono huli ka papalang weekend. We receive our children from the hand of God, not as a soft little lump of clay ready to be molded into what we think they should become. Each child comes with a set of abilities, intellectual capacity, and a way of perceiving and thinking, all of which were endowed by God. Na kami partalo turango, kan anda siya ni dingko mirna lulu yanda, may nalingan ni kalo, may bakay duwan na tiking gele monumulumu. Soft clay, soft mud. Se duwan na tiki ni gele. Anda sini dingko manangon may bakaya. May lakon may sandangay may ipakabin nakatakan ng bula. May ado ko may pakain doon na tamata, may pakain na may turong ngayon day. Ya, ni nangonin ko asya nga ninggele may. Ko lakon may enan dua todo ko pondo tumay na nonaray. Set of ability sa tura may wa. Pinakamay na matana tu pinakamay na ng bula na. Kaya nga na todo ko bayado may nelo na kita ay suli pondo. Tanto ni suli na nangon. Sini suli may pakain doon na tikin gele. May pakain na kini na gitu man. Suli sarang may. Yung dua tu sarto nga may na bula todo. Nung makasama ng bula itu na kaya rawat makasama intellectual capacity sa ito na nasalayan daw di ba magkinaka perceiving and thinking. Wira kinang ko sul technical. Ando ni sul ba tamero. Ya ang ko pagtakila na sala non nang sul lebu. Wira na lubenda. Isang ni sul may weekend na bungan indo na kain tatakaba tu. Mga bubali siya baka biutin. Ang sul sarang ni kalo gay full set pondo tumayan do naman. Puna priya na totoka kina mongos. Ni kalo kembali rubio kani binakatinga. Ano na sala na kalo kina sala non naman. Ya mendangay bulita ng wani na baka samang domungo merakila na kalo siya na sala ni kalo o narita ni napakali siya nga wana kalo na kaisulia. Malendo na maraw lebu ni kalo eno laman ni bubali ni roma dewa bina enan dua na maraw lebu wana kalo ni rawan ni dapasu kanga wa na katalinga ya paruta maya na laman ni bubali. Ya eroti ko na bunwa erudu bakina na ngwane. Ero na bunwa erudu bakina na pakasama ko. Masala ni ngwane. Indua na nona raw ni duba na kabinaka. I bend towards good. Kini karwa na nona tuba kina vika edha. I bend towards bed. Non tapia pakabulidira. Mera tuba kina doon na kaya na nakita may paimbalin-bali pa naman. Kaya karatu pag kinakabina ka. Munikilati ko, kinimati yan, meron pa doon pa rin ng wana na kabina ka. Munikilati ko na tubutubukan na leon nilot. Ni ngone rasya nga ni sudumay may pagkain doon na indo tudo. Children unborn perfect. Doon na katali, born with great deal of innocence. Yan doon na katali bira naman. Rasya ni sudumay mira todo ko tu, nanon rambula. Ira sudumay mira tu ngalala ka tu sabas-sapasar tu nga nangwane. Na indola ni non rambula nangwane non taping garabi na itubutup. Yan doon na katali baru tanah kalubikat. Doon na sudumay ka para rabiti ko kwabi tamana kay tinana ka tuba tutuno na ngalala tuba tutuno na sabsaba ka tuba tutuno na
no pakasangarato na rei ni kalo ni dola sarangani non da vangone na tumbutumbu. Anda ronggota sinda talita na ngone anda talita na nona rawa ni paro taka na kalo so na tikina pango me paro takikina na bulan ni bupale. Sando na kata lebe na tumbutumbu. Na tiga wulu nanda bupale mai. Ena mateni ngona. Kaya mbali be kanda na tumbutumbu na nanda nakataka ba tumbutumbu ngona kena tipaki. Kena tipaki wana ngone na tobo vinaka na tobo ndina berarti ni se tunga lala sar tunga mai na ibaro no ba very innocent sar tunga na men da babuli da na ngone men da wadambora na ngone fain to dedicate men da vakantemberan donu na ngone to inaugurate se to stimulate beba kana nigo bea mbita indona itobo wana ngone wakai indona kaka mi daw mbita tebe ni usuna ona reda ni na ena wele toko ko ena kaya ena kasa mbito kay tebe ni usuna indona kaka mi kembal mbale peke dari tumbu e shini rawa ni go soso maka wana ngone indona kaboy voltabu. You cannot force a biblical principle wana ngone but stimulate their taste. Kuna kena nda umbiu lomandra ni ndona kaka ona reda ni na vandra mileti na tembe ni muson na ngone. Kwa ya na sala me rawa kina ni ungeta na ngone me talitaka na kaya po iduriwa. Iyo ni wala nga mai turmani pola tamu gay soso makabuwa me kila. Mana siya kasuitsari ni po imbali buwa na kautukuna. Iya, bukarida mo stimulate the taste kaya mbali mo bita ba eso na kaka kembali ka nga biya paritango ronga di biya pa na tumbu pa kulidir na ngone mera yana sala endondol merlawaki na ini sangka sumera sin lawatan meki ni ronga di pa na tumbu na tikina wa wakina na posili pati so sa kuno itimeliu na taro e bidaya monikila na sala binakan dundu wa rawa ni rabulita kina na ngone na sala nikalo wayaninda bagay takabira na kene takataka by modeling it before them. Ay ko mo matanataka sa nga bira ng ngone na ito matanataka sa nga bira ng ngone kunin bita ba iporo kunin bita ba itutuko mo matanataka sa nga mo matanataka na kini karwa mo takaba me kandina na itutuko ko kahit by making it real and practical na itutuko be tukuno ba mo takaba me kandina sa nga na itutuko kuni bang itu takana ngarabi ni ngwan kuni bang itu takana pabuli di ngwan takaba sa nga me ndora kadina iya kaya kaya biya pa para ng ngwan according to the bend towards bed dakilati ko ni orna kenda ngon da sudu kapat kama na tayo may pakasa na lako may taman dan talako main da sudu kapat ni wala kanda na lisu kapat may pakakait ko na Roma na kinawasi 5 tinting ka diwa na pakalilia sa buno di elaman ng ngwane akuita ni pabuli di na pakasya tani wana kalilia sa atu laman tayo laman ng ngwane ena tikung nga baka ke pakai kuita ni bi buli di ena baka sebite ni wana bi ka lilia na bi kandende siya na bi kalilia doon tamin di loman nangon wira na kalalay siya na kabina ka do pa do ren do runa wana kaya nang ulatay yini do na kalilia wana pa do ren na kambiti ko tu pambalap na kambiti ko tu pambalap yasanga itu na tikon na kaya na po sa na pasway balbali ano sa ruwat kini kalima akalilia sa vodia na loman ni ngwane ya akuita ni bi buli di ena baka sebita ni wana kalilia da ronga da na ni kuwa bi kanda na le ni lotu na kena sa pambimbita ki mesa ka kunin daw tau na kuita se tau na bosa kuko na sa biuse
Ver na lubeda. Ia endona vi porut ya da tongo ne yanga me upararam teke deti we sona kina me baka ni madawati ni mbul ni ini bu pale ka tigo na tambada ka ni upararam darongo deti na leso ni go ni na sala binaka erawa ni ipangole na ngone mai na kalilia o ya na nondro tumberi na sala iso me baka kini bango na kuita me rawa kina ni bibo buli di wana ngone bale disciplining a child era rona sala dua na bibo buli di instruction me tau tigo kini karua me bibo no dun taki na correction me bibo no dun taki me do boy dori maka ka tina efeso na kena waso kaya pola bira ka efeso ya waso on tini ba ke me do talanga nanga se do ka ko ni pa duluira na libi nam do ngone yendo pa buli di re na punau kena pa buli ni turanga ken ben bale na bibo buli di instruction ngoe dua na matangali borau me soso maki kina rabaka sama ngone en dua na kambimbi instill the mind pakatawani na non rabaka sama ronga da dua na sala me rawan ni rabaka buli di kina ngone me pakatawani na non rabaka sama na kaba maringeti enda bia wa bimbi takana itu na kaba itu enda bia wa bimbi tak kini karua na non tapi pondun tak na correction me bukan dun taki na non ito ni baka sama me pondun taki na ito sama me baka kani voltam dua na bonua ero ni pondun taki na baka sama kwa na rod kwa na spare the rod spoil the child na rod na rod ngo na matanggali di titoko era do bayanga takana ibaka tau ni sipi enon rando bakau tina man na sipi kemel bale wira na sipi ni reda na rode era klati ko ngona matanggali bipo buli di sia matanggali bipa salataki sia ira reda ngama era klasa rangodon kandudum endundul mendo zakava ni reda na kenando bangole na rod me bakara do bangatakati ko era na ibaka sipi bale na rod siya na kau siya na kuita siya na pangandan de ubeba pangatakin na pasubay kila belum ngembang na pasubay bitin tikin ako ya na rod vakatu ni bata kilikila ni kukawa symbol of authority melmbale na be pagabuli na discipline na nanda biya pagabuli na yung donangon manggo na sala binakan duon ni nanda targo magkira may nan rin nimbula rongal talaya pagabuli dira nangoni ena sala mera muria emembale ngoe dua na barau ni nonra me vanga me duwe nonra baka sam nangone mera kila ni ngo na ponua renda tango magira kina mana rendre sena bolem nimbula baru tatungo na roso ko dona century en dua tale na kuita sena rod ya ni patak kila ni bibondo dumtak symbol of correction ngone ndon me buliti me muria na sal ndon maka kai tibikan na ipiru na kana masih tin keruat tikine lima ya sabia mai da proba da par nungu itu kutuna matakango oya na ro bibekani na no pode dum tagen dua kene to tongi correction versus punishment nandra na be pode dum taki kina be baka totongani se be baka kana kuita taki so na be baka totongani taki endo poedori kanda namaka ninda na rawatiki na indo na kabinaka to gain positive result nanonda da kaila tu nanda kaila nanonda karakara nanonda tungro baba kuku wa indo nungane ya ngo ya bakati ko indo na dingu taru bir nungane ni lakwa indo na sala kuku wa dudua na sala ndak o kato kenda ningu na bibato tungtaki te bibato tungtaki Kembali bikin tanah itu butuh na matango na correction siya nabi pandun taki kin nabi totongan taki siya nabi
viva kana ku itaki e pakaira usanga ni ndonu balatani le yado na ngone me le isanga ni tora ba binaka na daba me pa bimbita e ndo tala ka vya bimbita ka o ira na ngone me anga me ra buliti me rawa ni ra grava na nonra na nonra dingi patakira they must be taught to take ownership of the decision. Merkaku ni loko manangone ndo nambula karambita kira tu ni radakadala. Yera mera brida mera batu lewa binaka. Erna tauda na kena isau binaka seta. Usama itina na bakasamungo. Ndo na kata lebi kena itumtumbu menta pa buliti relibenda. Ena tobo keni bala tobo binaka ni bala binaka. Binakata na kalu. Biblical truth. Menta pa buliti relibenda. Diligently teach our children, biblical truth. Mo baka biyo kanta katalangan hindi na ni tuku-tuku pa ipala tambu dan daw baka diotaka na besinga kinanon rambulan na besinga. Integrate biblical truth into their daily lives. Do tale me utine-tine pakasamong go wabuli dira ng wane. Mera kila na ka may na nomong bulataka na kaya tuku-tuku din. Moral biblical truth before the child. Mo matanataka na hindi na ba ipola tambu. Kala mo tuku na ba melo tuku talaga mo luto tiko eh. Kunyo dia mo rin mera Sunday school nga sinlut. Kaya ka ba partakat. Mira mera raiti ora rin ni luto. Mo patakila na numubuan dia taka na ipola tambu. Dan matanataka tiko na bimata. Bukira ng wane merawa nira okaya ni kinan ngarabi na Yesu Kristo mera minondo turang kay bobula wati wono nda bole ni baptizo me ando ko kwa me tisi peding din Yesu Kristo nyalo binaga na tinika dira senchiri ko na tumutubu nyalo binaga nyalo binaga po buli dana ngwane mer kle Kristo ena tinika dira senchiri ngani nui do tale ke na karuni ito tinga na nonda na fakure tinga na nonda masulakir na libenda kaya na nonda rawat wira na kabayalo na bula bayalo spiritual well-being kaya menda fakure tinga non rangarabi beke mni sa bin garabi tu mai binakboli buno no mni bin garabi beke mni may sabukot puno no mni garabi nang wane karandusi man nang wane karareda ni kondo bunau sareda ni lenlutu besyanga ni long pinakatunon rambulan ng wane na pisinga sayang mo siyang dambera rawan in the tebungo menda toso tinganon da bingarabi mo tango maka non rambulan ng wane may na beka rendre may na beka duindui ka basi ka timengo itumba shield them from negative outside influences. Postmodern go na chambe ni influence go in do lari tika diwa na sentiu na rosu kontra sentiu dingo postmodern go na ngauna endo yadokina na pi lari kukuwa ka rawani kota mai endo na tobo duindui vera mare na sa tatau na kan tango makira nangwane mai na so na bole kukuwa la ko mai tumba ka rawani palenga na non rabula sa ko ngor na ino di tuku na singa din tayo mana tikini lesoni enda sarong wada mana pas pa bale na kena masya rusu perua tikina on sa turo nunggu pari nui ninda na lokoba ni na ndakin tende ni krona pare sa tingo na lokoba ni rusu kon dona senchuri ngo nenda babli dira tala libenda ena salan donu mera muria sarang kasih mai erna sini lago tadi makin